Припинок. Бярозавы гай. Наступний припинок. Будаўнічы рынок. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Будаўнічы рынок. Припинок. Будаўнічы рынок. Наступний припинок. Диспетчерский пункт. Завод Цветатрон. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Диспетчерский пункт. Завод Цветатрон. Припинок. Диспетчерский пункт. Завод Цветатрон. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Центральная. Припинок. Центральная. Наступний припинок. 28 липня. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. 28 липня. Припинок. 28 липня. Наступний припинок. Веслярний канал. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Веслярний канал. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок. Веслярный канал. Наступний припинок. Центр молодежной творчости. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Центр молодежной творчости. Паважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Паважаныя пассажиры, наш троллейбус рухается по маршруту нумар 100. Припинок. Центр молодежной творчости. Наступный припинок. Зеленая. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок. Зеленая. Припинок. Зеленая. Наступний припинок. Мопра. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Мопра. Паважаныя пассажиры, уступайте месцы для сядзення пассажирам з дзецьмі, інвалідам, людям пажылога ўзросту. Припинок. Мопра. Наступний припинок. Проспект Машерова. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Проспект Машерова. Припинок. Проспект Машерова. Наступний припинок. ЦУМ. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. ЦУМ. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Припинок. ЦУМ. Наступний припинок. Леніна. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Леніна. Паважаныя пассажиры,
Наш троллейбус рухается по маршруту номер 100. 15. Припинок Леніна. Наступний припинок сквер Иконникова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок сквер Иконникова. Припинок сквер Иконникова. Наступний припинок площа Леніна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок площа Леніна. Припинок площа Леніна. Наступний припинок парк 1 мая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок парк 1 мая. Припинок парк 1 мая. Наступний припинок мостовая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок мостовая. Поважаныя пасажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Припинок мостовая. Наступний припинок брэсцкіх дывізій. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок брэсцкіх дывізій. Припинок брэсцкіх дывізій. Наступний припинок аэродромная, осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок аэродромная, Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак аэродромная, наступны прыпынак Ураджайная. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Ураджайная. прыпынак Ураджайная. наступны прыпынак Вулица Юбилейная, асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак вулица Юбилейная, прыпынак вулица Юбилейная, наступны прыпынак завод бытавая хімія. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак завод бытавая хімія. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Прыпынак завод бытавая хімія. Наступны прыпынак магазин прадтавары. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак магазин прадтавары. Прыпынак магазин прадтавары. Наступны прыпынак Дуброўка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Дуброўка. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак
Дуброўка. Наступны прыпынак Знештранс. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Знештранс. Прыпынак Знештранс. Наступны прыпынак Інкапут. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Інкапут. Паважаныя пасажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі пры адкрыванні і закрыванні дзвярэй. прыпынак. Інкапут. Наступны прыпынак Кацінбор. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Кацінбор. Прыпынак Кацінбор. Паважаныя пасажыры, падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы.